लेबाक्सिगी अवा अना कया पुमिनरपा अदुगुम्बा लीजरमनी मा लेखिदबसि सर ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟ ꯈꯥꯏꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ एयरपोर्ट की पोरगा मागी युमदा हंग बसले थाजदबने सुमाइना सडनली तौबने आसे मा हाउसदा कोई फजना मतम सांग थबक तोमिनरपा दुगा स्टेट सिगी लेबाक सिगी अवाना कया पुमिनरपा दुगुम्बा लीजरमनी मा लेखिदबसि सर कोइदा सोबा स्टेट सिगी मांगजबा मनि हैना थमजगे अदुगा सर पु थामिलन किपगन याम फबमी नमाया अमतंदा नोमी द तरुगा लेबा मासे कांगपोपीदगिनी अखोई मासे अदुम फैमिली दौना यामना एमएलए अमगी लेवल द नतब फैमिली अमगी मसिमनागी लेवल द लोइनरपा दुगुम्बा मिसकमने मा लेखिदबसि कोइदा सोबा मांगजबा मनि हैना सर आई मान लवे अदुगा श्री मैनम भगत सिंह अखोगी हानगी members were made of Bharatiya Janata Party ki president puda ngasi Manipur Bharatiya Janata Party ki sarkar ga lakna tawsi ma gumba leader kaya na sacrifice or maga tawbada gi ngasi lakpani aduna ma gumba party organization da thawai yawbada natna laibak sigi oiba state sigi oiba country sigi oiba thabak tharum kaya da सरुग यारंबा अगी याम्बा मनी माग लेखिदबसि मणिपुर गिदा नतना भारत की ओइना सोबु मांगजबा मनी हाइना मैना थानिंगी सर मथंग पीटर फेरे एखोई की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चिंगाई की लगिनी महाक आई याम कुमना नकना दि खंगा जहोत्रे अदुबु ताजबदा दि याम फबा स्टेट सिगी मयाम गिबा थबक याम फजना तौबा अदुगुम्बा लीडर अमनि हाइना अखोई ताजै अदु माग लेखिदबसि सर अखोइदा चोबु मांगजबा बनि मथंगदै सिएमना बिमला आइगी केंद्र दगिनी मा टेरिटोरियल काउंसिल की मतमदुदा नॉमिनेशन होइना एमएलए सु ओइरमि सर मासी अदु मयाम पुनम अतम पुनमक्ता अखोइना हे खंगकपदगी क्लब की लेखाई की अदगी मरुइना तोला तारबिसिंग और फंडसिंग की यामना थवाई यावजबा मीगी सेवा पब्लिक की सेवा तौबसे याम थवाई यावजबा गुम्बा इसे मने अदुमाक लेखिदबसि स्टेट सिगी अचोबा मांगजबा मने नै माइना लुचै मथंगा सिरि युमनाम मनी सिंह गवर्नमेंट मेंबर्स अखोई वांगोई की तामने अखोई खंग जावे तप्पा नोमी द तौरगा दुम मान थबक तौमिनबा फमिनबदा तानबदा याम नुवाइबा दुगुम्बा याम बिसिनि मा लेखिदबसिसु स्टेट सिगी अचोबा मांगजबा मनि थाजै सर उगसि थोपसुम बाबु सिंह फॉर्मर सेक्रेटरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सी असेंबली सिदैदा मयामना मतम मतम की होनरिबा लौरिबा वारेप तौरिबा थबक मयाम सिदा याम का हैने चावना गाइडलरम सेक्रेटरी मोइना अदुगा मिसगमनि मा लेजिस्लेटिव अचोबा स्टेट सिगी मांगजबनि सर अदुगा मतंदा राजकुमार मोदुसना फॉर्मर सेक्रेटरी सममाने मकोइना बिरम्बा कंट्रीब्यूशन हाउस मसलाइना होनबदा तौरमेबा थबक सिंग अदु कोई लाइन लोगो यादे मकोइ कोइना ऑनर टॉक्जरी लोइनना हारिबा लेखिद्रबा मयाम पुनमक सै लोसनजरपदा मोइगी थवाइना ईश्वरगी मफमदा इंगसिंग लेरुनबा अदुगा लोइनना मागी लेहौरिबा मोइगी लेहौरिबा इमुंग मनुंगसिंग टेक काइना अवाना पीदना ईश्वरना चानबिबा ओइरसुनु हाइदना सरै हाइजरी मतम खर पीबिबिनम थागसरि थैंक यू मथंगदा ऑनरेबल मेंबर टीएस विश्वजीत सिंह
Honorable Member K.S. Joy Kishan Singh. Fishery reference pibasida aisu matam kiran pibi gudamta aina honorable speaker bu thajit kachari ahan bada Dr. Manmohan mayamna loin ma khangnarabani Bharat ki ahan ba amasung hujik pawda Sikh Prime Minister ogi bhaitar Sikh ki jati dagi websi mang matandani magi ing batapa hujibogrum sonari matangda ai loimak pandragasu khara aiga hakthengna loina jaba aiga hene kano to sing doin panjake matangda Shri Thautam Devendra Singh wegi diribam SC dagi yam kuina hanjan mai paktana MLA oiba loina minister kara oiramna bani mama samaksu lawyer oiba oiram bahai tare hoigi aini mamo koi aiga su relationship oibadana Mamo Devendra se na political field da taringa dagi yam sangna loinare aina rajniti gi field sangam daida koi kendra gi mayamna politics tausi pole pun kan haiba ai mai advice lawi armana haibasi jedum ninjengi yamna bo lepasi ngasi lai house le bi mayam su yam su loi khangrani election lepasi yam wabani fedo hendena problem hoise kar ga sidum wabani haramni Praja si nang na chama gi manungda mawdram nga magi dum to su manga khak soibda manga dro point to rakani si man haram bani aduna akoi su dum adu thingnei magi se adum visionary leader ni haitare hoi tungda tholak padu si yam khangba adu yam nungai ben ma si dum halo su joli si dum moi hagi ge si marmo to dum to haita mayam se duga phagi do masum be ono phagi to ba mayam se amaga su loin makan no tasan na hona ba thodo do ko mangonda leber ba good namna masi a person with a commitment haidar pai hajenda ba mana commitment pe ya da bre atu dei pharatai hai ya ga da ai madu ai ngamni hai ba nu pani masi ai sum da akoi na hangom matam ai ga masi am na me du tar su ya ro man yani na ko harau hande ya ro da bre atu farak tane dum hai or once mana yani he po se adu sum commit tawe adu ni mangonda yam tam janinga we basi aduga amaga michang mikai taipa jat bijati nai daba punamak se tasallaga punaba honaramba adu bolu chingba mani doindan mangonda leidise ma isang sina ta mayam se dum mana ka se minister oramba speaker mayam da wedu opposition ruling habitu mangonda leikite mai mana sabse opposition la welcome toba ruling la welcome toba nakal ani si je da badu mali taramani na ai thamjage aduga mathangda akoiki jandak legi deba Shri Bungjalin Bhalte 36 Thalron isde legi deba marupsi ayo thido hendo na su loina jabni mamang de dum haitar MLA wena sinata adum ibani sitin na haitar malam pen quarter le ek patong le dum ko su sometimes ko re is muslim sali mai masal bong bi haw na mata dum yamna nuksina na le jaram bani haitar aduna tongan ba fil la suibani dum loina ba adu laibak thiba thodo matagi masi yam kuina struggle to ma legidre masi yam thamo shunga we bani magi imung manung na puri ba lewa thenrai ba awabdo adu ai su thau saru ya sari adu mathang da Shri NKC ai takaisi ni gawe akoi ki 49 to wiki MLA oiberam basi masi mana MLA oitringa da akoi ibani si BJP ominarame adai makon NPP lepke du tas ibani ki relationship dum kaite mana NPP dagi minister kan ibani sidum nung sine akoi ki mana khul la chalu basi atumna kangi yongcha ka he ga dum akoi da puraga es medi yongcha yam pam dai kan gari se koi thojel ga dum leiba ibani dum yam nung sina jara pai tar ara covid ki matam da covid ki se thing si yam kan na da mayam si akoi kendra ki mayam si hotna bada warak pa patient mayam si lady mayam si ki akoi
चाक से पुलप थोंगा पिरक्पसिदा दुकान में हमसे लोलक्पनिना अखोई कनसु वा भाइता मना मसिंग के क्या मैम से अदा ताकाइसिना नोंग लफु खर पुलाई लफु सिबु नोइ कंतो एस ताकासि अखोई नोंग र कोई चाक थिले मिसि याम गजानि हना हाइबदि मा काइम नेक्स्ट लाको मा तथाल लो मचा पुरा पुरा कोई थौजल हेता आई कंसर्न नो माय पब्लिक मैम से not only लफु दन मा मना मसिंग मैम पोर न कोर न कोई सिंग दि याम कन्न बु तोगे तंपाक न हेलिन तौदना मा से मना मसिंग याम हेम तौविदना आई थाइन थांगोय बन की कोविड पेशेंट से मसिगी बेचांग थनो पुलप याम चाउन सु मतें पांगिरम बनी यामना मागे अरोइबा माना टाइपंग थादोम दाइ मतेक तुबोक द तुम मयुम सपगो मस मस एम सोजल लपलेम बि थिनो वे दो नोइते रेडी खले मासी लेते तारे अदुना माइमु मनु याम ए तुम पर्सनली खंगने अदु माइमु मनु ना तेनौरी बावा बदो सरु याजरी अदुगा याम बकाइसिगी मागी थवाइना शांति ओइना लेबो ओसिनो हाइदना आइने सोगी मतमदा रुमजरी मतमदा श्री मैनम बोरोट आई केंद्र की चोइबा आई जु तो दोन नजर फाइता हम बोरोची याम पर्सनलिटी लेबा ए पर्सन विद ए कमिटमेंट याम इंटीग्रिटी लेबा नुपानी मासे कोई एमएलए ओरम बदनते कोई बीजेपी एयर चाउरबो पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी बोरे मेहता सीपी की नेशनल सेक्रेटरी और बसे पा याउ दा नोस इस फोटो स्टेबल बो हेता में लेबा अदुगा माना नांथोक सकतो मैम सी ना लो फनबा यामना कनो तो मिनी लास्ट मागी मसा सुजर कुसु तदुमा मणिपुर की पॉलिटिक्स भारत की पॉलिटिक्स दम नैनाबा मसा से सोना सोना मासे फाइटिंग स्पिरिट ले हेता ऐसी अखोई लाउदा सु अना माय अनाबंग बचपदुर माय अनाबंग बदु रिप्लाई तो कोन नंग कमाइन तरुगो मणिपुर पॉलिटिक्स ने कमाइन तरुगो नंग थाइम कम आई वांट टू एडवाइस तो कोन तो हेता सो लबु तो माय कन करियस अपने एन खंजबन पान अदुगा असुकी मतिक मा मणिपुर सियाम खंजबा बात के सियाम कनबा अदुना अखोई की India is a one and nationalism yam kana thajaramba adumba nupa mani maburut ki na legi dabda magya mana shanti one leina ba na ni shogin na kurum jani mathang da ari bam bimola mayam masi Manipur State Territorial Assembly ki hama member nupi member haita 1967 or banyam leader politician ni मागी मचानुपा अनि मचानुपी मरी ले मचानुपी अमना आई केंद्र ले माजी हुजी थांगबन बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट सोरी सियानिमा यामना इंग बतपा दुमुक कनोनी आई के थुदोक नाथिंग नना हिंग यारी हम कन लोइन दगसु मागी रेमबी मा एक्टिविटी उबरे यामना तमजनिंगा वेबा चौथोक्सनिंगा वेबनि हातारे कोई मणिपुर की सुंबन पीमसे मासी कोई की मणिपुर महिला कल्याण समिति की कांग्रेस सेक्रेटरी सोरमी मणिपुर स्टेट काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की कांग्रेस सेक्रेटरी ओरमी अदुगा मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड से चेयरमैन ओर अदुगा नतना मासी मणिपुर स्टेट कला अकादमी की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओबिरमी तोदो दन माउंडल रम गुल लमना कोई नेरो का एफसी से सी फुटबॉल की टीम से मास प्रेसिडेंट और मेंबर था मजना मासी एवरी फील्ड लाइला सुसुरम हेरपा अदगी सोशल एक्टिविटीज याम लेबा साना खोनसु याम थवा यावजबा तुबा यामना मणिपुर की अतांग बुम मनेना आई थमजके मागी लेगी दबदा हाउस लेना मोमनुंग पोरिबा अवाबदो सुसरु याजबगो लेना माके माना शांति ने लेना बायना एनी सोई मुंद खुरमजरी मतमदा श्री तोचोम बाबू सी असेंग मागे ओरिजिन की अखोगी यादो पोपर खुंजिन लेनी मासे अखोगी मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ओरमसे तो कोनरी थांवी बंद होंगा गाई केंद्र लेबनी अखोगी बाबू बाबू से अइन अहान बोर्ड कारकपदा रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लाइक मान पीबीरकपनी अदुगा
bisa ambil topi itu ke house ki decorum sama nih yang tak pi bini itu ke aku itu ngang bala mati bisi yang halal ki kalau mu tak pi bini nang sadar itu suara si suara kayak yang tak pi dek ke depan aku ki rules ki lai ke pi betul kena house kemain tahu ni itu buat sih nang na hangni ba question si kemain tahu ni si kemain corner tahu ni si ai ki itu house ki terus oja makalam hai ta itu makan ni itu masih yamna aloyo magi leiru tabat tabung thadong dagi mamang kha mani bok de mase yam kan sonda ti tar ti po ai dum sale mana wa mama hai be yum da dum phone tro kom tam da ai la ke na dum aung an chala ai dum tana jam ni to last days bo dum my spiritual handana dum leiba akoi gi manipuri kasin bya da kari thu I manipur season loin khangba hal lai tan leiram dai ni na masa sudar na ping jo bisi krim bok to gi da adu hal mani adu ga akoi gi house ki decorum si am khangba masa si gi tor mani na koi henna ai gi so ai go ba political gi field da yamna lamjing nam tak piram adu ma han ni sida na dana ina ming panjadra ga su na si officer reference to yaw ba mayam sing se masina legi da ba house hina awa ba kong do presu charu ya jadi mayam sing ki imung manung mari mata sagai na taina mangai ho tu ba puiba mayam sing do ai su charu ya jadi honorable speaker na matam khara pi na ta honorable speaker bu thak che mathangda honorable member Dr. Sampam Ranjan Singh. Honorable Speaker, sir, Nasi obituary reference भारत की प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक आए हो तो मोह माया छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा के देखा बिस्क फार्म टॉप गोल्ड इतना चीज ही कि बांटने को जी ना करे। इन लोइना हाउस की सेक्रेटरी बिरंबा पिवई तरा मंगागी obituary reference da ya ko saruk ya bagi tanza pibi girung to honorable speaker bu agat sari sa piwai tara mangagi family sida ayaki site gi show da koram bagal oina na imung manung du da santi roina leina na ba to ga imung manung du da sigi loss si thengna ngamna bai damakta shora khuramjari so the members kyana the matang de yamna mek sengna kari to birambano habadu ya mek sengna thambikre so I have the constituency gi hana member we biramba grade 3 enam lokhongi particularly specifically I think is the point American Tanzania. So Henam Lokhon ayagam pabung and Kawi yamna veteran politician I remember in 1980s the Horaga almost 20 years active politics the Laina Manipuri Prasagi the Bhakta Seva Biramba Mio Yamanis Mahaki Sahi. It's almost 90 plus 92, 93 years the Mahangalegi deposit. So Sri Henam Lokhonzi, Tamaki Pukenozi, Nambol Ladies Girls Higher Secondary School, the Maxi lecturer in Hauraga, Ona. So they gave it resigned to Hauraga Max active politics, Sangava Matung Zida. So Pontosum Assembly constituency, they give Mari Rak Karaga. प्रजागी दमकता सेवा तबु ngam ahan House ki deputy speaker oina hawaga ma department ki age lead tawdunam akogi as minister maru eba department ki lead tawduna akogi government se yawi bisa samahak ai akoina active politics se yaw de ngari haunai ma yak ma se loina bagi tanza panjagi sa
ꯃꯥꯒꯅ political electoral politics tagi retire tawra matuna man sei yamak kansida ayak mak bodum unaba sakki cha thamin dana wari sanadana akoigi political life ki maki wari libi dana as a politician, as an elected representative kari tawgudobuno haibudo kya takpi dana governance ki matangda adum wari sanadana mangunda adum maga wet faminaraba sapa akoigi governance amasung politics ki wari se adum saduna mangunda ki so knowledge kya pangmang amse kisa mahak project legidraba matung sida adum ay maga family ga adum ay adum tengaduna adum wari sari adum mahaki ma tobiramba mandu sam kendra ki kitna manipur ki dam tobiramba abu mayam do ningsing bada yamna thagani ngai ni sa aduna on apege Sri Babung Enam Lokona lagi da basida ai maki family bu strength pina na bedam te shoga mukhanai kramjari yoga maki atma do santi leina na bedam ta ya kramjari sa yoga loina na akwai handa ki present akwai hozi ki term sida biramba akwai yamba ani ya batare akwai bozagin baltega akwai kaisiga yam nakna the how the term the gi adum nakna leminaramba mayam do akwai house in city akwai almost akwai mi akwai member yang ki nipan jina akwai social moi minister ngri moi participation moi na akwai da adum yam na nungsina na akwai leminaramba adu moi kani ki na lagi da basida so short of sa apai mukan nasa apai yung tara mga family sida shorna small strength people we always know how to guys why this weekend take us honorable speaker with her sir thank you Mathangda honorable member Shri S. Honorable Speaker, Yapu, Tangkra PD, Honorable Speaker, Thagat Sari, Ayak, Nasigi, Obisari Difference, the Yoriba. Jari amsung emeli puna magna awab da sal jari haidna ya nasigi aga sauks na ya jari loina na segi aiga loina jahuba inaramba koi hauksida kunmin naramba nakati ya mogi thengna jahuba mayam du kitang panjanimbani maroina Bharat ki Prime Minister Oramba Dr. Mani Mohan Mahak imung anung amadi mahak na lagi tabda waba indok chari loina na Sri Lal Ganesan former governor of Manipur akchu koina member oina lerakpa matam da mahakchu Manipur governor moina yam phajana toramba mahaki hawaina shorgi mafum da ingna singna Santi oina legisu oisno haidna jari oina na TS Devendra Jiribam Assembly Constituency da ki kabiram laga Manipur sarkar da tongan ba vibhag pe apa minister ke ubiram ba TS Devendra 1995 ta koina vote karak pa kanda ekoi bu yamna guide to biba ekoina matam da minister oiba kanda su nakoi si tawgadamni si tawgane yamna ruling opposition khaidani yam fazana member khudingmak house ki member khudingmak yam fazana loina biramba adugumba yamna ingtapa adugumba
ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯜ MLA ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯤ.ꯗꯤ. ꯕꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ B.D. ꯕꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯅꯥꯝ ꯂꯣꯈꯣꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯦꯅꯥꯝ ꯂꯣꯈꯣꯜ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ 1995ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯜ ꯄꯥꯜꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2017ꯒꯤ 13ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯑꯩꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯐꯦꯟꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯧꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯁꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯜ ꯄꯥꯜꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯖꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡꯕꯤꯂꯥꯟ ꯀꯤꯞꯆꯦꯟ ꯀꯥꯏꯁꯤꯝ ꯃꯨꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 1995ꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ 2000ꯗ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤꯝ ꯃꯨꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯕꯤꯂꯥꯟ ꯀꯤꯞꯆꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Honorable Member Kasim Basum. Speaker Sir, sigumba tanja bibiki to magyam thakachari. Sigi numit sida member, all sigi member. मम्मी आपने ये साड़ी ये वाली फोटो में भी पहनी है और सेम ये वाली फोटो में भी आपने सब में सेम ही साड़ी पहनी है। मेरी फेवरेट साड़ी है और इसमें फोटो भी बहुत अच्छी आती है ना? अब ये सोफा ही देख लो पापा, ये सोफा भी ना हर फोटो में 2002 से एकदम ही सेम। टाइमलेस क्लासिक लाइक मी। आप दोनों ही कंजूस थे, ठीक है? स्मार्ट थे, हमेशा तुम्हारी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और अब देखो कितनी स्मार्ट हो गई हो, आजकल हमें ही सिखाती है। Of Manipur, Sri Thodam Devan Singh, former MLA, P.T. Pering, former MLA, Sri Isnam Lokhan Singh, MLA, Valjakin Valte, former MLA, Dr. Kushim Riva, former MLA, N. Kaisa, MLA,
Thamngilan Kipchen, MLA, former MLA, Mainam Parat, former MLA, Peter Pere, former MLA, Sri Mati Aribam Pimola, MLA, Yumnam Mani Singh, MLA, Aduga, House Asigi, former Secretary Oiramba, Toktom Babu, Sri Ras Kumar, House Sigi Secretary Oiramba, Mayam Sibu, Aina Hutipanbi Riva, former House Asigi member Oiramba, Aduga, Honorable Prime Minister Manmohan Singh, Adu, late Garnison Governor of Manipur, Mayam Sida Egi Awaba, Pongtok Jari, Sigi, Murak Sida, the Sigi Numit Sida, Egi, 45 Chingai Kendra Digi, me and Nikaksi Lake Dava, Sigi, in Lakna Etamzaninge, Sri Peter Pere, former member of Manipur Legislative Assembly, Chingai Assembly Digi, Masi Emle when 1921 the electoki, Mahaki Chehisi, Chehi 32 Kuntani Twin Kakta, or one of the youngest among the tribals MLA. Peter Peresi Masi Bahati University Degi 1969 the LLB Royga, MLLB Royga, Madam Krasi, Nagaland, Melody Hemaster Winnie, Ramki. Aduliki Pradagi Yamriga, Pidgri College Hypati, Hantokba Kuidiba, Madam Sida, Madam Krasi, Pidgri College lecture winner, Madam Krasi, Sebadoki. Moreover, advocate, okay, Peter Shapshina, Yamna, it's some me when mouth one that the Emlenian to Ayamban Kangan Ma, Ukruda, Ukila Mawin Lebandan, Ayamba, Ukrugi, evocate, Ukrugi, Ukilsi, Pratagi, the Patan Kangaba, Likal Maram, the Patan Kangaba sing the Son Kaito Virga, Madam Krasi, Mar Sebadoki. Look among the Hojian fight game, house in the end of Punkokumba, Ege, Mount the Koyabra, Mag, Dickesia Mawina, Tangful customary law, have author, man Eva, Darik Leki. Aduk Matang the relationship between tribal of Manipur and Maharaja of Manipur before and after 1825. I will like Susuman author Simawiki. Aduk last in a Magan Ikiva Sigi Marata illegal unhistorical trial of the Lord Jesus Christ. Have a JC Asina Mag last week. A quick Lake Treva, Peter Perisi, Pongzam Village Tekini. I took a Pongzam Village Teki, Emleman, and your first in a Dr. Cushion Wiki, and you should a quick. Sorry, first in a Dr. Sorry, Horamgi, Mamang the Masileki. I do Matansi Dr. Horam Silaki. A quiggy kun, a quiggy, Ukruda Paitigi, Ariba kun, Pungzam Haibasida. A quiggy Tankugi Yam history, historic Oiba village Amaoina, a kun to somehow Simotigi, a quiggy Horea Haiba, Tumba, a quiggy Lebne. Let me see Magi Imunga, Egi Awaba, Hongtokari, Aduga. How Sigi Tudagi Imung Mayam Sida, Awa Hongtokba Sida, Mayamna Sugia, Yam Tagatari. Ani Shubra, Dr. Kushim Rivasi, former Master Minister. Haniki late W. Nibam Jams, Madam Sida, Master Minister, Council Minister Yorome. Adu Matanga, Maxi, Anirak Shuda, 2007 the independent oil Emily Amukaraki. Akwai Oja late Dr. Kushim Rivana, all this strength doing it, Manipur University, Anbao in 1988 in 1999 for Jehi Tama Twisi. Manipur University, Sida, Jingmi Tammi Kangdan, Moro in a tribal sing, MU the Ming Jamba the Kangde, I do any problems the Soroktown Yabiduna, Mayam the Mateng Panki, I do Masina, Somdal village Tekini, I don't Mahakli Kidaba Sida, Akwe, Tampul community, Tingatana, Nagagi, tribal Mayambi City, Akwe the Skumba Scholar Yam like Herba, Yamna,
public ticket oi ramba tokrok system lekidam si awaba ama oibni aduna imungda su aigi awaba aduga magi thawai si son soitne local picnic habsi aigi thajaba si thame honorable speaker na madam khapi yam thakachere. Thank you. mathangda honorable member Awangbong Nimai. Honorable Speaker, sir, Madam Bibi Thakachere. Ngasigi arbitrary reference asida oigi Honorable Prime Minister Weramba Dr. Manmohan Singh yauna House asigi Secretary Weramba duga Member Weramba Governor Weramba Leader Punmaki Niwai Taramangagi imongi lekhidabda imongi awaba ehaksu suruk luminary hairaga mioi khra aina personally thengna khiba khra gi maramda ai atang panjaninge. Former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh mahakpu akhoi nai Manipur Legislative Assembly members Naga Marakta koi khra mahapu unarami Naga ki pistok chathari basi athubda loishin bibasi Naga punamakna pambani akoi Naga mayamna peace furang nangairi permanent solution na ki leadership makada purak piyu haina Naga mohod oina koi request tawjaba People's Representative oina lakchabani habakanda mahakna haikibama akoi mak leikhidrabsu kedom ngai dusu tawbung amdaba maki wahay ama ay ningsingye mana hamangna hai ay nupa machani nupa ama oina ay nakoi mayamda ay ki assurance pizabani soidanama nagagi kuiraba sigumba issue asi permanent solution purak na ba ay hotna gani hana magna haibiram day ningsingi sa mathangda pagi ahoy mayamna ngasi sulahan mahag hinglingay dasu khangnaba Uncle Jiri Diben hana khangnaramba Uncle si ay personally khangnaramba hay tare among the leaders, among the legislative members or ministers, Mahase one of the most neutral leader Mao in I think. Among the members in the Thambi Bugumna, Mahase Sizati ni, opposition ni, ruling ni Haidabida Unabuk, Lapo Kuting Makpo, Pasana Apoina, Hongdok Ning Bakuna, Mahakta Tamning Basip. Top na tare harga mahag solution thina ba hoida advice hekta pb ba adugum leader oiram se ai ningsingi adugo loina na hoye lekhidraba yamba bd bearing mag se koi naga people's run gi advisors su yam koi na oirami mahag lekhidaba numit phobama koi gi advisor oina leirami akhoi tribal legislatures alternate Manipur gi members who are mahangasi legislation gi maram do si am pok na khangba Larek yam paba yamna resourceful oiba changse mag makukak nate document su thamba ako na karigumba khangi ba matamda mahagta chalaka soidana leram gani mongwan de leram daradi Manipur de leiro haina khoi
वाब कोविड पेशेंट से वाब
वाबन Siri Peter Pairay Singai Sidagi Karamba Marksu Mark like the white of a photo cherry Twedo Hindokna Sirimati Aribam Bimola, former member, Manipur State Territorial Assembly, 1967 da Webiramba Mark like the white of a photo cherry Amasung Siri Y Mani Singh, former member. Wangwe Sidiki Kabiramba, Mark later with the soon white of a photocary. Siri Tokchom Babu Singh, former secretary, Manipur Legislative Assembly, Secretary, Mahak later with the soon white of a photocary. Arupata Ras Kumar Modusana, former secretary of Manipur Legislative Assembly, Secretary, Mark like it with the soon white of a photocary. Arupata sir, Aina Amanidang and the Kangaza Hoba, Amasung. Aina Mahaki vision kaya uwa mayam Mari Lenana Wai Amani Danga, I Hapson the guest. Ahanbada Dr. Manmohan Singh Bharatki Pradhan Mantri Waibirambasi Mahaki Yamna visionary Waiba Nupa Amani Mahak Latabada Tamoy Singna, Agi Tamoy Degi, Nuaitaba Pundokchari, Mahaki achievement kaya. Amasung Mahakna, Mahaki, Adikumba visionary Wakal Kaya Duna, Nasi, Adikimati, Nasi Bharat Punamakta, Nuai Kaya, Amasung Sakut Pegi, Adikumba Kaya, I couldn't Ubofangi. That's him Hyderabad, sir. Dr. Manmohan Singh si Mahaki, Mahaki visionary ni, Aduga Mahaki statesman ni, Mahaki, I'm the pioneer weba, India economy da, soba. Kanaba Piramba Mishagamani Mahagna India economy reform toki Amasung Mahagna Nixing Bay Manarega Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Mahaki Lising Makada Prahan Mantri Uding either Potomi Yamna Kanaraba Mikum Kurimakta Padaran Sada Parza Sadaharan Kayana Kanaba Fangiba Nasi corruption gi Amasung transparency of the government, Nasi RTI Hana Lady Bese, Masi Mahagna Putombani, Amasung Mahagna, Nasi Indiagi Pada, Kudimak the Kanaba Pili, Adhar, Nasi Mifung Kudimakna, Kanaba Fangibasi, Mahaki Vijani, Amasung Mahagna Putombani. A right to education, Mahagna Pirami, Mifung Kudimaki, Lyra Singh, Ina Kunba Singh, community Mayam Punamakse, Varat Punamakta. Right to education se Mahakna Hodo Piram the Nanga City, a sort of visionary Yesina, Nasi, a quite Punamakta, rural area, remote area, hill area, Tonganba, so of a vast country Asida, Nasi, right to education, see a queen of Hangwanga Misa, foreign policy kaya, Mahagna Tamiramki, nuclear policy kaya, Mahakna, Nasi, a so Tonganba, Nasi, international. Sigas Kumba nuclear policy may am the so was impact on the peak sir. Venana banking system si Mahang streamline to Kibagi equate the Kanabakaya, Bharat Punamakta Praja, Primak Piki, Indo Japan, Indo Sina, Amasung Indo America, Asumba relation Kaya developed okay, Amasung Madu Afaba economy, Amasung Afaba international relation Kayado. Mahang Piramki, a queen Shingubada, Mahagasi, Yamna, Baratki, I don't know Maru, Pradhanmantri, Ama, where me have a sea, a queen, Nixing Bada, Kawanga Maroidaba, Aduma Mishak Amani, sir. Loinana, Masidi, sir, Mahaklaki the Basida,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯅꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯁꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯪꯀꯜ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯑꯒ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯔ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯨꯝꯗꯪ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯒ ꯑꯩꯒ ꯈꯪꯅꯖꯍꯧꯕꯗ ꯐꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯟ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯉꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯐꯥꯎꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯖꯟꯖꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯔ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ honorable member Shri N. Biren. Mr. Speaker, sir. Sigi opportunity reference sida legidraba yamna maru oiba Bharat ki Prime Minister oibiramba yauna mioi raga manga sigi waba phongdokpa state aibu saruk yan bibigi nok thagasari ahanbada sir kenogi mayam state loine yaure ahanbada ekhoi Dr. Manmohan former Prime Minister of India mayamna adum khangnare magi ingba tappa aduga masamak economist amoina Bharat sigi Prime Minister amoina adum afaba thabak mayam ama tawrambagi ekhoi khangje alone mahak lekhidabasi koi country sigi achogo mangjaba mani haiba ai hana thamjage sir mathangda ekhoi Sri La Ganesan former Governor of Manipur masi sir aina CM oiringai matamda leirambani sir masi aduki matik mi si yamna gentle doiba mangonda achaurum kaba leitaba yamna grassroots ki mi dongna khudingmapu yamna taramna toba mi yam phaba mi amani adum hak kuma mi ama leigidabasi koi Bharat ki oina mangjaba mani haidana ai lawisa aduna mathangda koi thogdamgi yama Devendra masi Jiribamdagi ni Jiribamda pot kajaraga sumagi family si aigi kendra da leiba hujik suma ma leigidabasi aigi kendra da leigidabni yamna ingba tappa aduga akhoi file work yamna section toba ke governance ki niti niyom si phajana khangba adugumba ama atangba leader mani haina ima thaninge adu magi leigidaba sei chali adubu yamna matam khara swolaga leiramba adu yam toina unabadi phangokte adubu magi advice
mana tamba mangondagi piramba wakhalonsing yamna thaganingai waisa mathangda sir BD Biaring honorable MLA biramba aduga matek amasu MP gi Rajya Sabha gi matek amasu oirambani mase mahak yamna dum state chigi amaga ki marakta communication gap itna usenja ba aduma leader amani aduga ikoi maru inama anal tribe tagi ore su manipur pumbagi fajana ninthi jana thaba hona biramba aduma leader mane nai singtha jari sa aduga male gi da busu su ikoi state sida so mangjaba mani haidana mane loisa aduga sir henam lokhon sing asu koi honorable member house gi oirambani konthok jamdagi ma legi da bisi ekhoi da achouba mangjei aina lobjei sir aduga sidi bungjagal balte mase yam laibak thiba phoning da thokdok amada legi da bani mase ekhoi yam aigi site gi yam ka hena nungai da ba kana hona bani ahing dudagi koi ambulance kari air ambulance kari tawkana thadana tubo laibak thiba thokdok di lei khidre ai masigi dawta magi thawaina isong infam da ingna leiruna ba duga magi mung manungna wa hawri ga mayam pun mutu de koi sabu ya jari haidna sarai thamjage dur mathangda siri kasim ruiba masi koi gi chingai gini koi adum yamna phaba aikoi state chigi community mayam sigi khanbiba khannabe aba du leader mane nai logje mahak nei kidabu su se aikoi state chigi oiba songo mangjaba mane ai na thamjage aduga en khaisi si am nungai tami ai ma na bagi leike da bagi du sare airport ki poraga magi gumda hang basali thaja da bane chumaina suddenly to bane as ma house da koi phajana matam sang thawak to mina rakpa duga state sigi lebak sigi awana ka pa mina rakpa dugumba leader mani ma leki da basi sar koi da sokba state sigi mangjaba mani ana thamjage daga sa pu thamilan ki gem yam phabami namaya amatam da nomi da taruga leiba masi kangko pida gini aikoi masi adum family dona yamna MLA amagi level da nata family amagi masimna gi level da loina rakwa dukumba misaka mani malai ke da bisi koi da soba mangjaba mani aina sar ayat man lowi aduga siri mainam polutsim aikoi gi hanagi members were me aduga ma Bharatiya Janata Party ki president puda ngasi Manipur Bharatiya Janata Party ki sarkar ga lakna tawsi ma gumba leader ayana sacrifice or maga tawbadagi ngasi lakpani aduna ma gumba party organization da thawai yawbud natna laibak sigi oiba state sigi oiba country sigi oiba thabak tharung kya da saru yaramba agi yamba mani mahak lai gidabusi Manipur gida natana Bharat ki oina sobu mangjaba mani haina maina thaningi sa mathang da Peter Ferry ekoi ki Manipur Legislative Assembly ki chingai ki lagini mahak ai yang kumna nakna de khangna jahukre adugo tajabuda yam phaba state sigi mayam gi ba thabak yam phajina tawba adumba leader mani haina ekoi tajai anu mahak lai ki da busisa ekoi da sobu mangjaba bani mathang dai siamna bimola aigi kendra dagini ma electoral council gi matam de nomination oina MLA su era misal ma si adu mayam punam atam punamakta ekoi ne khangak podagi club ki lekai gi adagi maruina tola tarabisim or function gi yamna thawai yaujaba migi seba public seba to bus yam thawai yaujaba gumba isi amane aduma lai ki dabasi state chi
ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯅꯤꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯖꯍꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯄ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯆꯨꯝ ꯕꯥꯕꯨꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯣꯗꯨꯁꯅ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯨꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯤꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯇꯤ ꯑꯩꯆ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ Honorable Member K.S. Joy Kishan Singh. ꯄꯤꯛꯆꯔꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯈ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯈꯀꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯟꯇꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯪꯕ ꯇꯞꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯟꯅꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯒ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯖꯕ ꯑꯩꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ಶ್ರೀ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯦꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯅ MLA ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯂꯣꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯃꯣ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯁꯨ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯗꯅ ꯃꯥꯃꯣ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯏ ꯑꯩꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯨ ꯂꯧꯏ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯅꯤ इलेक्शन लेपसी हम वाबनी थोदो हेंदेना प्रॉब्लम होइसे कागसु दुम वाबनी हरमने प्रजा से नंगना चामगी मनुंदा मौग्रामगा मागे दंग तौस मंगा खक सोइबदा मंगा दरो पॉइंट तौरकनी से मान हरमने अदुना अखोइसु दुम मदु थेंगनै मागी से अदुम विजनरी लीडर नि हाइतारे होई तुंगदा थोलकपदसु याम खंगबा अदु याम नुंगाइबन मासे दुम हरोसु जोली सु दुम होइबा ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯁꯨꯛꯄꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯉꯥꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯕꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯀꯥꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈꯤ ꯁꯔ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ
adum loina bagi tanza panjagi sa magna political electoral politics tagi retire tawra matung man sei yam pa kansida ayak adum unabasaki cha thamin dana wari sadana sanadana apagi political life ki wari libi dana as a politician, as an elected representative, kari to gudobuno, haibudo kaya takiduna, governance ki matangda, adum wari sana, namangunda adum maga buat familiar basa pa apagi governance sama amasung politics ki wari sa adum saduna namangunda kiso knowledge, kaya pangmangam sikisa, mahak project, lagi draba, matum sida adum ayah maga family ga adum ayah tenga duna adum wari sari. Dum maki tobiramba mandu sam kien ri kitna tana mani pukiram tobiramba abu mayam do ningsing bada yamna thagani ngai ni sa aruna on apege Sri Babung enam lo kona lagi da bazida maki family bu strength pina na bedam te shoga mukhanai koyamjari lokamaki atma do santi leina na bedam ta ya koyamjari sa loina na apagi handa ki present apagi hosi ki term sida ebiramba apagi yamba ani abatare apagi bogzagin baltega apagi kaisiga yam nakna na amde how the term degi adum nakna leminaramba mayam do apagi house thing city apagi almost apagi member yang ki nipan jina apagi social moi minister ngri moi participation moi na apagi adum yamna nungsina na apagi leminaramba adu moi kani ki na lagi ta basita sorry show the primary sa apagi mukan nasa apagi yung itara mga family sida sure na small strength people we always know how to guys why this weekend to take us honorable speaker with her sir thank you Mathanda, honorable member Shri S. Honorable Speaker, ayaku tangkra pigi bagi tangta Honorable Speaker bu thagat sari ayak ngasigi obisari reference da yauriba member obiramba amadi secretary obiramba yoi punamaki tamana shorgi mafamda signa Dainanaba Nerunaba Hag Shogi Makunda Punamaki Mursilaga Umijari Amsung Emily Punamagna Awab the Yajari Haidana Yasi Agas House Tanjari Luinana Stegi Luina Jahuba Inaramba House Shida Punbin Naramba Kakati Moji Thengnajahuba mayamdu kitang panjanimbani maroina Bharat ki Prime Minister oramba Dr. Mani Mohan mahak imung manung amadi mahakna legidabda waba undokchari loinana Sri Lal Ganesan former governor of Manipur akchu koina member oina Lerakpa matamda mahaksu Manipur governor moina yam ajana toramba mahaki thawaina shorgi mafumda ingna chingna shanti oina lejisu oisnu haidna jari oina na TS Devendra Jiribam Assembly Constituency da ki kabiramnaga Manipur sarkar da tongan ba vibhag ke apa minister ke ubiramba TS Devendra 1995 da koina vote karpa kanda ekoi bu yamna guide to biba ekoina matamda da minister oiba kanda su nakoi si tawgadamni si tawgane yamna ruling opposition khaida yam fazana member khudingma house ki member khudingma ku yam fazana loina biramba adugumba yamna ingtapa adugumba
ꯅꯔꯕꯜ MLA ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯤ.ꯗꯤ. ꯕꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ B.D. ꯕꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯅꯥꯝ ꯂꯣꯈꯣꯜ ꯇꯨꯖꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯚꯥग ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯦꯅꯥꯝ ꯂꯣꯈꯣꯜ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ 1995ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯗꯣꯡꯖꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2017ꯒꯤ 11 ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯑꯩꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯐꯦꯟꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯧꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯁꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯖꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡꯕꯤꯂꯥꯟ ꯀꯤꯞꯆꯦꯟ ꯀꯥꯏꯁꯤꯝ ꯃꯨꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 1995ꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ 2000ꯗ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤꯝ ꯃꯨꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯕꯤꯂꯥꯟ ꯀꯤꯞꯆꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Honorable Member Kasim Basum. Speaker sir, sigumba tanja pibigidamag yam thagachari. Sigi numitsida member, house sigi member ama oina. Aigi awaba, leader singi. Madangda, aigi awaba. Family mayamda, aigi awaba pungdoktari. Hanbada, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Late Sri La Ganesan, Governor of Manipur. Sri Thodam Devan Singh, former MLA. P.T. Pering, former MLA. Sri Isnam Lokhon Singh, MLA. Valjakin Valte, former MLA. Dr. Kushim Riva, former MLA. N. Kaisa, MLA. Tamil and Kipchen, MLA, former MLA.
Mainam Bharat, former MLA, Peter Pere, former MLA, Sri Mati Aribam Pimola MLA, Yumnam Mani Singh MLA, Aduga, House Asigi, former Secretary Oiramba, Thoktom Babu, Sri Ras Kumar, House Secretary Oiramba, Mayam Sibu, Aina Hutipanbi Riva, former House Asigi member Oiramba, Aduga, Honorable Prime Minister Manmohan Singh, Adu, late Carnison, Governor of Manipur, Mayam Sida Egi Awaba, Pongtok Jari, Sigi, Murak Sida, the Sigi Numit Sida, Egi, 45 Chingai Kendra Digi, me and the Kaksi Lake Dava, Sigi, then Lakna Etamzaninge, Sri Peter Pere, former member of Manipur Legislative Assembly, Chingai Assembly Digi, Mahasi MLA when 1921 the electoki, Mahaki Chehisi, Chehi 32, Kuntani Twin Kapta, one of the youngest among the tribals MLA. Peter Pere si Mahasi, Hadi University Digi 1969 the LLB Royga, MLLB Royga, Madam Krasi, Nagaland, Melody Master Winnie, Deramki. Aduliki Brazagi Yamaga, Pedigree College Hypati, Hantokba Kuidiba, Madam Sida, Madam Krasi, Pedigree College lecture winner, Madam Krasi, Sebadoki. Moreover, advocate, away, Peter Shepshina, Yamna, Icham Jamami and Mao Pondadi, Emlenian to Ayamban Kangan Ma, Ukruda, Ukila Mao in Lebanon, Ayamba, Ukrugi, evocate, Ukrugi, Ukilsi, Pratagi, the Pajana Kangaba, Likal Maram, the Pajana Kangaba sing the Son Kaito Virga, Madam Krasi, Mar Sebadoki. Look a Mangonda Hojiana, fight game, house in the end of Pongtokimba, Ege, Mangon the Kowi Yadra, Mag Dikisia Mawina, Tangko customary law, have author, man Eva, like Leki. Aduk Matang the relationship between tribal of Manipur and Maharaja of Manipur before and after 1825. I will like Susuman author Sima Wiki. Aduk last in a Mahan Ikiva Sigi Marata illegal and historical trial of the Lord Jesus Christ. I will JC Asina Mag last week. A quick lake driver, Peter Perisi, Pongtam Village Tekini. I look at Pongtam Village Teki, Emle Man, and your first in a Dr. Cushion Wiki, and you should a quick, sorry, first in a Dr. Sorry, Horamki, Mamang the Masileki. I do Matangsi Dr. Horam Silaki. A quick kun, a quick, Ukruda Paidigi, Ariba Kun, Pungtam Haibasida. A quay Tankugi Yam history, historic Oiba village Ama Oina, a kun to somehow Simotiki, a quay Horea Haiba, Tumba, a quay Lebne. Let me see Magi Imunga, Egi Awaba, Pondoctari, Aduga. How sigi to the Imung Mayam Sida, Awa Pondokba Sida, Mayamna Sugia, the Yam Tagatari. And issue that Dr. Kushim Rivasi, former Master Minister. Handiki late W. Nibam Jams, Madam Sida, Masi Minister, Council of Minister Yorome. Adu Matanga, Masi, Anirok Suda 2007 the independent oil Emily Amukaraki. Akway Oja late Dr. Kushim Rivana, all this strength holding it Manipur University, Anbao in 1988 in 1999 for Jehi Chama Tuisi. Manipur University, Sida, Jingmi Dami Kangdan, Maroin, Jabber Singh, MU the Ming Jamba the Kangde, I do any problems the so totally Yabiduna, Mayam the Mateng Panki, I do Masina, Somdol village Tekini, I don't Mahakli Kidaba Sida, Aquay, Tampul community, Tingatana, away, Nagagi, tribal Mayamgi City, Aquay the Skumba Scholar, Yam like Herba, Yamna, public ticket, Oiramba.
tokok sim leki dam si awawa ama oibni aduna imung da su aigi awaba aduga magi thawai si son soitin local picnic have si aigi thajaba si thame honorable speaker na madam khapi bi teknda yam thakachere. Thank you. Mathangda honorable member Awangbong Nimai. Honorable Speaker, sir, Madam BBB Thakachere. Ngasigi arbitrary reference asida Honorable Prime Minister Weramba Dr. Manmohan Singh Yauna House asigi Secretary Weramba duga Member Weramba Governor Weramba Leader Punmaki Waitara Mangagi Imongi Lake. Honorable Speaker, sir, ngasigi arbitrary अच्छा सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तू मर गई ना तो मैं भी मर जाऊं। इतनी खुशी मैं कहां से पाऊंगा? बिस्क फार्म गुगली, इसके टेस्ट में है। कोई चार्ट्स नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टूल्स नहीं, प्योरली मैथमेटिकल leadership role lokhipa including General Secretary of United Naga Council, founder member of the Hills People's Forum Manipur, and president of the Manipur Border Area Development Society. He was also a life member of the Civil Liberties and Human Rights Organization Manipur. Asumaina pu bering si yamna ningsing ningai oiba yam visionary oiba leader amani, committed social worker ni, and a strong voice for justice and equality. Aduduna ngasi pu bering na leitabasida Chandel gi MLA ama oina Chandel pumbagi on behalf da nungai taba aduga aikoi awabada saruk jazari adaga pu bering da na apuba tauriba mayam aduna ishorna khangbire hairaga mahapu sarga leibakta nungai na ishor gi manakte ingna tapna leibo oishino heduna ai maki masu ama oina masu nupi ama oina aduga Chandel gi 41 sitting MLA ama oina ai thamjabaga loinana may he solve rest in eternal peace and may his legacy continues to inspire future generation. Thagatsiri, Honorable Speaker, sir, Nangamatam PPP Damakta. Thank you. Mathangda honorable member LM Kokte. The chance to participate in this obituary session. At the outset, I express my sincere condolences and utmost respects to those eminent personalities who have contributed tremendously to the state and nation. Many speakers before me have highlighted their achievements and contributions. I also would love to talk and speak about each personality. However, due to time and technical constraint, as I'm speaking through VC, I wish to speak briefly about Pu Zagin Balde, who represented Thanlon Assembly constituency and who died under most tragic and unfortunate circumstances after a prolonged illness for more than 2 years. Pu Zagin Balde was a prominent politician representing Thanlon Assembly constituency. He was a leader who tirelessly worked for not only people of this constituency, but also for the people of Manipur.
He was a leader who tirelessly worked for not only people of his constituency, but also for the people of Manipur. He had done many good things for his AC, and his contributions in development and administration in the state would always be remembered. I wish to apprise this august House that his body is still lying in state, awaiting a befitting burial. I appreciate the steps taken so far by Honorable Chief Minister to resolve certain issues. He paid a visit to Medanta when his body was still in the hospital. He had also deputed Honorable Deputy Chief Minister to hear the grievances of his family members and the community leaders. I appeal to this august House to take up necessary steps to resolve the issues and deliver justice as early as possible. I am with the family members and with the people in their hours of grief. Thank you. Honorable Member, Honorable Minister K.S. Nokel. Thank you, sir. Sir, Sigi, obviously, friends, Sida. I'm going to be young. Friends, House Sida member will be Rumba. India Prime Minister will be Rumba. Prime Minister Su Birumaba, Adumaba, Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister. Duga, begin Horaga. Sri Rajkumar Modusna, former Secretary, Manipur Legislative Assembly of a new Tranga Sigi, friends. गए सब तू तो बड़ा खुश लग रहा है आज। हाँ भाई, जीरो डिफेक्ट्स, फुल एफिशिएंसी, और क्या चाहिए? अच्छा है। वैसे एक बात बोलूं, लड़के शिफ्ट चलाते तो और भी। हम ऐसी बातें कब से करने लगे? हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन चला रहा है? लड़का हो या लड़की, काम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, बोल तो सही रहा है। कोई आ रहा है। Minaramba, Sirs, I get Kendra 22 Wangway Assembly constituency that Matamama 2002 state Stigi Minister Sui Birami, Kendra Dudi Lamoin. See why money sings I know ring Matam sir. I could tapi tambira by Saru Power, sir. Tapi tambirapa aduga amna su inu si zawa mabuk su sai khoi honorable member o samna hai mabuk su am tafa sar aduga asau su lekin mas mapu mangon gi amna tamjani ai oi bai khoi mana hairam balai ngasi ai khoi mioi base politics hai besdi yamna luguni sau hai si kai dong de lai be yate aduga ai gi hai pot si mang na thamga sa pa hunate Matamla Kiyuta Aduna, Pentopa Hibisina Ken, you be Awabagi, Sultagi Topangamiana, lie with Ansi of the Pivirami, Aduna. I know lie with Krava Halam, Sivo in a Matamla Kiyuta, Man, Ninjaramba, Man, Kanjaramba, Man, Panjaramba, Wakan on the way, swerving upon the tongues of over the guy, so it cannot take automatic, who had swerving upon the tongues again. Aduga, Sri and Kaisi, 49 Tadu Assembly constituency. Masi, a Yambasi Mabusiam Tapani, a party of the NPP, the President or Labiramba Aduga, Adua, Manasu,
2017 कारगा मासी 2022 ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯌꯥꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯅꯤꯡꯖꯔꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯗ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯍꯕꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯪꯕ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Honorable MLA member T. Shanti Singh ngasaisu pujaraune amu thenghaudre Honorable Speaker na yamna lurwa tanjasda ibu batam khadang pibibegumta ai ngekeri thaiba pongdoksari ngasi gi sium laba house da Honorable Speaker sa na pukatira iwa obviously reference nei traunga gi manungda Bharat ki Prime Minister yauna Manipur ki Gowda yauna amadi Assembly Secretariat ki Secretary ni yauna MLA taragi sium laba reference mapan sida tara sida sige obviously reference da leisida traunga sina moi traunga leisida da Bharat lawadi Manipur yo ina mangjawni haibo phomja ahan no te thamjaraga makoi traunga na ina sikna sagi le konda mai le no yukta ai me kedi ge patna tawjari aduga lei diba traunga sigi marakta ge aina active politician waiting ai da thengna sakhiba amadi active politician oiraga thengna jaba mi ani khaktagi yamna tenba mafam khradang thamjage ai mamangda akoi level MLA mayam amana koi mayamna jiri deben haina khagnaba aina pabung haina kaujaba mahakki baramda mayam ama tapigre adu ai ga maga loina jarpasi 1981 dagi loina jarpani aduna ngasi bawda loina jakibasida aina mangondagi khangjauba mayam amadi haibigre aina thengna jawbada magonda commitment adagi amadi magi matam si amna lugna lojaba aduga mana kanago miyoy amada unasiene appointment pigrabdi mi sina lagado minute manga wali da ba se thoga mi du bungai ga leiba masi magi amna aduga mana sahi yamro sahi kutha banga kutha tungsi minister oina leiba matamna ma kalago pa miyoy bakha taba masak thangma thanglaba miyoy batada bevhar yaudado mana wa bevhar se bangwada apajana thangliba mi ikudi se sapanaba bevhar baga loina thamlikiba aduga loina magi sangwa politics tu da ruling and opposition ni khetaba leitala mai office da punamaki phamam oidu se haidagi tamjani ngai ni hena ai hanu te da swaina tamjage aduna mahangna aikoi Manipur gi border da leiba jiri bangta kharbo phiom da thammaga kar bhaina Manipur gi border se ngak de ge wakalo be am to bodo aikoi da badu sintha ngai di mana package ma thok ngam do ngasi su u pang university na ai swaina thamjage aduga aina maga loida pasida ai ma khaidro su yamna nungai ba aina kawwe yaroidawa oi na hung khata mana proha poi thambiramba poi no hung khata ngai thamjage amana borok tek officer amada IS officer da hayo pham amaga abana mana kwaidagi luda pinaba magi kwaidagi wajaba wakaraba da haiba bunga amana ma masada magi guru amana tapi bo hei amakhata ahung khata ni aina sida thamjage na khalise yamana mana noma IS officer amada maga sum kasna pabina bula mana wahi amaga IS officer sida British ke adugumba ba sahib tuge saura huidu sibada sahib ki banglo do mina sande adugu sahib tu sibo tamdadi
माबू थांदोꯛꯄꯤदꯕ कनाम लेतदना वाइरकान थांदोꯛखी मसे साइब कौबीगदु हैना आईएएस ऑफिसर बुद हाई अदे अनी सुदना माना मागी क्वाइदि लुना तोबा मागी अकन होना जो वाकरम खता माना हाइये उसे आम थुना कारगदी मतोन से आम थुना योबदी अदुरगदी थुना कारगा मतोन थुना योबदी अमुक थुना कुमप ताबा मसे खंगना नंसु सदु पो है अदर अतोपबना महापु तब्बीरक्पा अदुगा माकी ओजा जेस कॉलेज जी प्रिंसिपल होइदा लेरम्बा सुरामनीना मधु दुबितुदा अइना पमु हेर कौजबा जिदी देबेनी ngawro mai thogduda मागी अदु पोट हेर पसला ममी यमगा ताबुये माना इगोदा कौशलगा है शांति नंगी बोसे तम लुबरी मागी ममांगदा समू से तो उदबदी मागी मतुंदा कच्चे से तो उबदी वही होंगे से अइना कावबगम दो मागी लोइना को सही निफु हेन लोइना उसा अदुगा देवेन सी तेज देवेंद्र से कबाई तोगेबो मा जीरी बांगी एसडीओ ऑफिस दा सही होम एलडीसी ओइना थोक तोबदी अदुगा ओजा ओइना सही तरा तोबदी अदुई मतुंदा एडवोकेट ओइना उतरो मतुंदा बोट ले पक्केबदी मगोदा तबजबिया रोइबा गुरु भक्ति अइना कावया रोइदबा अमखकरी अइना मियाम दा थमजनी श्री देवेन बु अहानबा पॉलिटिक्स लेडिंग लौजिबसी एकोइ पुनमना खंगरबा अखोइ मणिपुर स्टेट हुट फंगो मतुंगा मणिपुर हाम सिटी से ओइदिवा अलिमुद्दीन माकी पॉलिटिक्स की गुरुनी अदुना अलिम नसीम लाई मतमदा माबु कौरगा एजे छात्र अमगा ओजा अमगा गुरु अमगा मागी शिक्षा अमगा लेनो मरिदो मदुदा पुंगो मदो अइ बिनौ जौबदो मदो मा कोइ पुनमुक तुगे माना तौबिरम मान उपिरो म्यामदो मदुगी मतौदो तमजनिंगाई ओइ हैदुना अइना हाउसदा फादरिगदगी खल्लगला माना पुलमक मोमोल मोकना मागी अमना हाइबसु ताबा अमना हाइबसु ताबा पुलमक तुबु लोइदमक तारा माना पुलमक तुगे काइदनबा सोलु House here have long resolution move to that this house expresses its deep and profound sorrow at the sad demise of Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister of India. Number 2, the Sri Lankanesan, former Governor of Manipur. Number 3, the Sri Thodam Devendra, former member of Manipur Legislative Assembly, 40 Jiri Imam Assembly Constituency. Sri B.D. Biarin, former member of Manipur Legislative Assembly from 41 Chandel ST Assembly Constituency. Sri Henam Lokhon Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 18 Konthokjam Assembly Constituency. Sri Mungjangil Bante, former member of Manipur Legislative Assembly from 56
Thanlon ST, sitting member of 12 Manipur Legislative Assembly from 49 Tadubhi Assembly constituency. Mathangda Sri Thangnuwan Kipjen, former member of Manipur Legislative Assembly from 50 Kangpopi Assembly constituency. Mathangda Sri Mainam Borot Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 9 Thangmaiban Assembly constituency. Mathangda Sri Peter Phairei, former member of Manipur Legislative Assembly from 45 Chingai ST Assembly constituency. Mathangda Srimati Alibam Bimola, former member of Manipur State Territorial Assembly 1967 from 22 Wangoi Assembly. Srimati Alibam Bimola, former member of Manipur State Territorial Assembly 1967. Mathangda Sri Yumnam Mani Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 22 Wangoi Assembly constituency. Mathangda Sri Thokchom Babu Singh, former secretary of Manipur Legislative Assembly Secretariat. Aduga Mathangda Sri Rajkumar Madhusana, former secretary of Manipur Legislative Assembly Secretariat. And that the members of this house observe 2-minute challenge by standing as a mark of respect to the departed souls. High-level resolution adopt the House na yabirabra. House na yabirabra resolution adopt jere. Hoji mungkingi kung ani power House adopt. Thawal line